Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Uganda. Abanyamategeko barangajwe imbere na Marita Karu umunyakinyakazi bunganira Dr. Kiza Besige bigabye kuri gereza ya gisirikare ya Mankirye muri Uganda gusabira kurwa n'ayandi mananiza bayeho ku mukiriya wabo Dr. Kiza Besige kuko mu cyumweru gishize urukiko rw'ikirenga rwambuye ububasha urukiko kuburanisha abasivile. Abanyamakuru muri Uganda bavuze ko igereza kuyigeraho yaririnzwe bikomeye ndetse nta wuzi niba urukiko ruri burenge ku myanzuro y'urukiko rw'ikirenga rukaburanisha Dr. Kiza Besige oza mu gisirikare cya Uganda ufite ipeti rya colonel ariko buri mu kiruhuko cy'izabukuru. Bwana Besige azwi muri kano karere nk'umuntu wagerageje kenshi gukura ubutegetsi bwa Perezida Museveni akoresheje igikumwe ariko byaranze kuko yamugaraguye kane kose biciye mu matora. Uyu munyapolitiki waza ari umuvuzi wihariye wa Perezida Museveni akurikiranyweho gushaka gukura ubutegetsi akoresheje imbaraga za gisirikare yambaje abanyamahanga. Ikinyamakuru cyanditse ko bigoranye cyaje kugera ku rukiko rwa gisirikare rwa Mankirye kigasanga abambari ba Kiza Besige babukereye n'ibyapa byanditseho ngo rekura Kiza Besige na mugenzi we Rutare bafungiye ubusa. Aba bantu babwiye ikinyamakuru ko cyabazanye ari ukureba ko urukiko rw'ikirenga rwa rufite akamaro muri iki gihugu kuko nyuma yo guca urubanza Perezida Museveni yumvikanye avuga ko atemeranye narwo, anatangaza ko Uganda idategetswe n'abacamanza. Abenshi ngo baje kureba ko urukiko narwo ari baringa nk'izindi. Urubuga rwa Daily Monitor rwatangaje amashusho ya Marita Karu avuga ko bonanye n'umukuru w'urwego rw'amagereza muri Uganda Bwana Johnson byabashayija, akababwira ko nta muntu n'umwe wigeze amubwira ko agomba kurekura Dr. Kiza Besige nawe ategereje amabwiriza yagomba guturuka ibukuru. Madame Marita Karu yumvikana avuga ko basaba intumwa nkuru ya leta ya Uganda kwica iteka bagafungura Kiza Besige na Rutare bafunzwe na gereza ya gisirikare, kandi urukiko rw'ikirenga rwaragaragaje ko inkiko za gisirikare nta ubasha zifite ku basivile. Itsinda ry'abanyamategeko ba Besige bavuga ko bumvaga ko intumwa nkuru ya leta ya Uganda ariyo yakabaye yaragaragaje ko Dr. Kiza Besige azarekurwa, ariko bizeye ko bitazafata igihe kandi ko igihe Besige atarekurwa kandi urukiko rw'ikirenga rwarategetse ko nta ubasha inkiko za gisirikare zifite bazaca undi muvura utavuzwe uwo ari wo. Nyuma y'uko urukiko rw'ikirenga rutangaje ko inkiko za gisirikare zambuwe ububasha ku basivile, ushinzwe itumanaho mu biro bya Jenerali Mpuzikirane Rugaba yavuze ko ibyo bidakora kuko izi nkiko zizaburanisha umuntu wese uzagerageza kwica Perezida wa Uganda ndetse n'uzifatanya n'imitwe yitwara gisirikare. Uyu musirikare yatangaje ko Dr. Kiza Besige azaburanishwa n'urukiko yo yigira yose kuko imyanzuro ya nyuma y'imanza zose izatangazwa n'umugaba w'ikirenga w'ingabo za Uganda ariwe Jenerali Kaguta Museveni. Bwana Museveni nawe yagaragaje ko atanyuzwe n'iyi mikirize, avuga ko nta wakwemera ko abasivile batubanga igihugu bitwaje amategeko kuko urukiko rwakize ibintu byinshi ku murongo kandi inkiko za gisivile nazo ngo ntizabasha gukora abasirikare batabakandiye ibigande muri uru rukiko. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda bavuga ko inkiko za gisirikare igikangisho leta yazanye cyo gukubitisha abantu bose ziko batayishyigikiye, cyane cyane abagerageza gushaka intebe y'umukuru w'igihugu. Perezida Museveni avuga ko urukiko rw'ikirenga rwakosheje bikomeye kuko inkiko za gisirikare zatumye haboneka ituze mu ntara ya Karamoja, agasanga ikintu cyiza nk'iki atakwemera ko kiva mu gihugu ngo nuko abacamanza bavuze. Impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu muri Uganda zibona ko ibiri gukorwa na Perezida Museveni ari amakosa yo kudashaka kwemera ukuzanya kw'inzego wagashaka kuzikoreramo zose uko zakabaye, ndetse ngo bizagaragaza neza niba muri Uganda ubutegetsi bugendera ku mategeko. Ntibizwi neza niba Dr. Kiza Besige azafungurwa akaburanishwa n'inkiko za gisivile cyangwa azagumya kuba afunzwe muri gereza ya gisirikare akaburanishwa n'inkiko zayo nk'uko abasirikare bari hafi ya dosiye babivuga. Nasimbukiye muri Kenya, abanyamakuru bicaye imbere mudasobwa barandika banditswe kompanyi ndege itwara abantu mu ndege ya Kenya Airways yejeje umukozi wayo wagaragaye mu mashusho ku mbuga nkoranyambaga arwana n'umugenzi washakaga kwinjira mu ndege yageze ku kibuga cy'indege. Amashusho yagiye hanze yerekana umukobwa aterana amagambo n'umukozi w'iyi kompanyi ndetse byakuriye impaka ku mbuga nkoranyambaga, abantu bagaragaza ko byabaye ari bibi ariko bashimangira ko iyi kompanyi irangwamo no gutanga serivisi mbi n'ubusanzwe. Ubuyobozi bwa Kenya Airways bwavuze ko uwo mukobwa yavaga muri Nigeria agomba kunyura muri Kenya yerekeza mu gihugu cy'Ubufaransa ku mugabane w'Uburayi, ariko baza gusanga nta viza ya Schengen imwemerera kwinjira mu Burayi afite. Iyi kompanyi ivuga ko umukozi wayo yakoze ibikwiriye kuko umugore yerekwaga ko agomba kunyura mu Bwongereza akanyura mu mujyi wa Manchester, ariko arabyanga avuga ko abantu bakabirije cyane. Nubwo iyi kompanyi yo muri Kenya yihagazeho, abatari bake banenze imyitwarire nk'ingiyi ndetse bavuze ko isanganwe imikorere mibi. Umukozi wayo yumvikana aterana amagambo n'umunyanigeriakazi ageze amubwira ko niba adashaka gukurikiza amabwiriza ahamagara Perezida wa Nigeria akamwohereza indege ashaka. Hagati ariko kandi abategetsi mu nzego z'ibanze batanu bashimuswe n'abakekwa ko umutwe w'iterabwoba ari Shabab muri Kenya mu ntara ya Mandera ku mupaka wa Somalia. Ibinyamakuru muri Kenya byanditse ko abategetsi bari bagiye guhura ngo bategure uko bazakira Perezida William Ruto n'ikigira cye kindi cy'ikiture bari kugira uruzinduko muri biriya bice. Igipolisi cyavuze ko abategetsi mu nzego z'ibanze bavaga ahitwa Wargadud berekeza mu mujyi wa Elwak aho bazakirira Perezida Ruto bashimutwa nabo bikekwa ko ari abantu ba Shabab kandi ngo bashobora kuba bambukanye muri Somalia. Perezida William Ruto bivuga ko ari gutegura gusura intara za Isiolo, Marsabit, Mandera, Wajir na Garissa
nta makuru ava ko atakiyagiye kubera ko abategetsi bari kuzamwakira babashimuse. Iyi ntara ya Mandera iri ku mupaka wa Somalia na Kenya, amakuru yavuze ko kuri ubu hakajijwe umutekano no gushakisha uko abo bantu baboneka, nubwo bitazwi neza niba bazaboneka ari bazima cyangwa se bapfuye, kuko akenshi abarwanyi ba Al-Shabaab bakunze gushimuta abanyakenya bakabica. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa, abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Banditswe ibihugu bikize cyane kurusha ibindi ku isi bibumbiye mu kizwi nka G7, no kuvuga Amerika, Ubwongereza, Ubufaransa, Ubudage, Ubutaliyani, Ubuyapani na Canada byashyize igitutu ku mutwe wa M23 bisaba kuva mu bice byose wafashe ndetse ugahagarika intambara kuri Kongo Kinshasa. Itangazo rya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'ibyo bihugu risaba ko imirwano ihagarara kandi ibice bya Sake, Minova na Goma byafashwe na M23 ikabisubiza leta ya Kongo. Nta cyo M23 iratangaza ko ubwo busaba, ariko itangazo ryayo riheruka yavuze ko irajwe ishinga no guumutekano abaturage, ariko itsindagira ko ishaka ibiganiro ku meza y'ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa bakarebera hamwe umuzi watumye begura intwaro. Ibihugu si ibya mbere bisabye abarwanyi guhagarika intambara, ariko nta cyakozwe. Leta ya Kongo isubiramo kenshi kwikorerwa icyo yita uburyarya mu nama zikorwa na mu bategetsi b'ibihugu bya Afurika, kuko nk'umuvugizi wa guverinoma ya Kongo bwana Patrick Muyaya-Katembwe mu kiganiro cyo kuwa gatandatu yavuze ko inama yahuje abategetsi bakuru ba ISABA kuri internet yerekanye neza icyitwa uburyarya bwakorewe Kinshasa, kuko abasaba ibiganiro n'imitwe irwanya Kongo ngo ni gahunda batangiriye mu cyitwa ibiganiro bya Nairobi, akemeza ko biramutse atari uburyarya babisaba Kongo bakabaye banabisaba u Rwanda kuganira na FDLR niba rwemera ko ihari. U Rwanda ruvuga ko FDLR umutwe ugizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 ndetse bagifite ingengabitekerezo ya jenoside no kuribwaribwa gutera u Rwanda, ndetse uyu mutwe Amerika yawushyize ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba ku isi. U Rwanda kandi ubu rwatangaje ko ibiro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'imitwe irimo FDLR, Wazalendo, ingabo z'u Burundi n'iza SADC n'abacancuro b'Abanyaburayi ngo ryari rifite gahunda yo kurutera mu minsi ishize. Nta makuru rushingira ku nyandiko n'izindi gihamya zatahuwe nyuma y'uko umujyi wa Goma ufashwe n'M23 nk'uko byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga mu Rwanda. Icyakora ingabo za SADC zivuga ko zishyigikiye ingabo za Kongo Kinshasa mu ntambara zihangayemo n'M23, ni ukuvuga kugumya kubafasha mu kuba bitero kuri uyu mutwe. Hari amakuru avuga ko M23 bifite umugambi wo gufata umujyi wa Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse imirwano yabaye mu mpera z'icyumweru gishize bivuga ko yabaraguyemo Colonel Rugabisha wo mu ngabo za leta ya Kongo FARDC. Amakuru y'urupfu rwari kuravuguruzanya kuwa mwishe, bamwe bavuga ko yarashwe n'inyeshyamba za M23, abandi bakemeza ko yarashwe n'ingabo yari ayoboye zimushinja ubugambanyi. Uyu mugabo yapfuye mu iki cyumweru gishize aguye ahitwa mu Kwija hafi ya Nyabibwe muri Karere. Amakuru avuga ko bamwe mu basirikare yari ayoboye batangiye kumushinja kuba umugambanyi nyuma yo kubasaba gusubira inyuma. Ibi ngo byatangira ahitwa Ngungu wafatwaga na M23, nyuma inyeshyamba zigafata na Minova. Ubwo inyeshyamba zageraga ahitwa mu Kwija mu misozi, Colonel Rugabisha ngo yasabye abasirikare yayoboye gusubira inyuma, ntibabyumvikana. umwe mu bamurinda murasa muturutse inyuma, Jean Major Sylvain Kenge uvugira ingabo za Kongo FARDC, yavuze ko Colonel Rugabisha yapfanye intwaro ye mu ntoki, akaba yarayoboye igitero cyo gusubiza inyuma M23 ahitwa Nyabibwe. Colonel Rugabisha yari komanda wa brigade ya 12 mu gisirikare cya Kongo, akaba ari umwe mu Perezida Felix Tshisekedi aherutse guha inshingano zo kurwanya M23 cyo kimwe na General Pacifique Masunzu. Ku rundi ruhande ariko umwuka ukomeje kuba mubi hagati ya Kongo Kinshasa n'u Rwanda, ndetse hari ibaruwa yandikiwe amakipe akomeye mu Bwongereza, Ubufaransa n'Ubudage asanzwe afatanya n'u Rwanda muri gahunda yiswe Visit Rwanda. Bivuga ko yanditswe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kinshasa Madame Therese Kayikwamba Wagner, asaba ko amakipe ahagarika ubufatanye na leta ya Kigali, agaragaza ko ubufatanye butuma igihugu kigaba ibitero kuri Kongo Kinshasa. Nta kiragaragara nk'igisubizo kuri aya makipe kugira amagingo ya. Icyakora Amerika yongeye gusaba ishimitse abaturage bayo muri Kongo Kinshasa gutaha. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuwa mbere zasabye abaturage bazo bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwihutira kuhava. Mu itangazo Amerika yatanze biciye kuri ambasade ya Kinshasa, iyi ambasade yavuze ko bitewe n'ikibazo cy'umutekano muke mu mujyi wa Kinshasa yafashe icyemezo cyo kubigabanyije abakozi bayikoramo. Ita ambasade ya Amerika Kinshasa ikomeje kugabanya umubare w'abakozi bayikoramo. Ambasade iragira inama abanyamerika bari muri Kongo kuhava bwangu baciye mu nzira z'ubucuruzi. Ambasade ya Amerika kandi ivuga ko baba yahagaritse ibikorwa bitandukanye birimo gukoresha ibizamini bya interview ku bashaka za visa. Kugeza ubu ntiramenyekana impamvu nyamukuru yatumye Amerika isaba abaturage bayo kuva muri Kongo Kinshasa. Icyakora igice cy'uburasirazuba bw'iki gihugu gikomeje kuberamo intambara ikomeje gusakiranya ingabo za leta n'inyeshyamba za M23. Izi nyeshyamba ziragenzura ibice bitandukanye by'intara y'Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo biri mu mujyi wa Goma, igenzura kuva mu mpera z'ukwezi gushize. Ifatwa ry'uyu mujyi ryatumye ibice bya Kongo birimo n'umujyi wa Kinshasa habera imyigaragambyo ikomeye yasize ambasade z'ibihugu biri mu Rwanda na Amerika zigabwaho ibitero. Nyuma y'ifatwa rya Goma, amakuru anemezwa n'umuryango w'abibumbye agaragaza ko inyeshyamba ziyobowe na General Sultani Makenga zishobora kwigarurira umujyi wa Bukavu. Ku cyumweru Buhinde biciye muri ambasade yabwo i Kinshasa bwasabye abaturage babwo bari Bukavu kuhava mu buvana bwangu bijyanye no kuba M23 nguri muri metero biri hagati ya 20 na 25 kugira ngo ugere Bukavu. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikire muri Tanzania, abanyamakuru bakoze ba muri no barandika banditswe inteko ishinga amategeko ya Tanzania yato itegeko ry'ikiruhuko cy'ibyumweru 40 ababyeyi babyaye abana bategereje igihe kivuye ku byumweru 36
ndetse abagabo b'abagore bahabwa iminsi 7 y'ikiruhuko. Ikinyamakuru The Chanzo cyavuze ko itegeko rigamije guha umwanya uhagije abana bavuka batagereje igihe kuko baba bakeneye kwitabwaho by'umwihariko. Ibinyamakuru muri Tanzania byanditse ko ikiruhuko cy'umugabo cyongereye kuko ubusanzwe umugabo wabyaye ahabwaga iminsi 3 yo kuruhuka, ubu yabaye iminsi 7. Abadepite mu nteko ishinga amategeko muri Tanzania basabye ko abagabo batazitwaza icyo kiruhuko ngo birirwe mu bikorwa bitari ukwita ku bagore babo, basaba kujya baba hafi kugeza abana bakuze. Hagati ari ku gisirikare cya Tanzania cyatangaje ko abasirikare babiri bacyo barutse kugwa mu mirwano bari bahanganye muri n'inyeshyamba za M23 muri Kongo. Tanzania yavuze ko kuri birimo gutegura uko yacyura imirambo y'abasirikare babo bifashijwemo na SADC. Igisirikare cy'iki gihugu kandi cyavuze ko nubwo cyapfushije bari basirikare, ingabo zacyo muri Kongo zimeze neza ndetse zikaba zikomeje ubutumwa bugorora amahoro bwazijyanye. Usibye Tanzania, Afrika y'Epfo yemeza ko imirwano y'Igoma na Sake yayitakarijemo abasirikare 14 mu gihe Malawi iheruka gutangaza ko yapfushije abasirikare batatu.